free barakase kumase akius kwaku amwaben etimetim maase wono eneye akius court order in court abusuame papa me ni bedi nkomo yi mu benya ye ho abotre wo electric hano papa na ni electric no ano ding eso yobi a wohoro so na we ye senior electric tie ya abotre eni ebenya ma no na yetie na asem no ne enhu ano na duagu bre sanse ye nkase wo ya electric nti ye ni adaje ebetie na asem so no obi penaku no ye nyina ye nipa ye ganafo adwuma ye no ye boa obia eja okan me pa cha ho tesen mamba cha ewrade adu ohoye eye mesra wo Bible Quran any bodua de na wugidi meje Bible di yo me pa choje na fakuta unsani fa no peja kosoro me kwaku okan me kwaku okan mi kura Bible mi kura Bible asama mekan afema mekan no kure trodo eno kure trodo kontompo nka ho kontompo enka ho onyame boa me ewrade boa me amen amen order in court ejo kan fato na fe die nti awie yi wonam no ka kire yo da Sompa abe ya fo nyina ase na edina bobo yi yende eye kwajo am ben oba no eye kwajo am aben abi je chiro no kwaku no so na dwenjen so se za abi je no do na ata f no ebin neza dodo no afre ne beneza kwajo am aben no yo ono na wo bo ne kunadu yi bo ne ben wa ye wo mamba cho memne da na itwem mo no ene na ochim enu emeko madam obinche ewo achianse fem meko jiska me trans na me phone ebele ana na me fire one was it way ana se me wo fie eno no se mu woni enkran anam se ane enti ho na kojo am be de fo no ema na damfo eno no se mi aminim NDC akra asham mano na onu na ebusa so onu de asia nkra ya shaman ai na me ya omu ebeba abef me akọ nkran ana akoje menkwa efrim ebensem eye kwadwa am abi na frɛ ukasa na kwadwa am abi na oyɛ hwan kojo am abi na eye meba wa ba wasini mu ba ama en wo so obeje obeme yaje wo nkwase de esi ahya aman no bone be na wo de aye no agya mpa acho mamba cho emenyen enehwe wonye wo ba no hwe en wo frɛ wa threaten wo so obese de esi ahya aman obeme bi ato na wo mu age emenkwa efrim emensam na ni natifie yemen no wenati efie oba no ebe se efie mi asa entem muni ma free efie hono mo ade no wa free fie ja jokan ame ba cho mame ekra se okọ eyi ewo dominance aba
maame ye friend ama hondu ofi fancy dominase enti wo ko ayi wo dominase aba ana obi f me every it wodium and wha say ade ma betra ha na ana me say ade bi eno lo fe ne be na ne be hu oyire wa ha no mo ana so bua na oban mpo akra me say okọ onua be ma eyi e wo lom na fe na fodum do ye de ho ana enti eno venie veni ano ekra o sa edia ene o mpra e wo no o ka sa go hu yire nso ogina ba ma bi de dom me abra hanomo awon so o se wo shan ne be se imprenu ana me so se o fo ko nua ma eyi ejo kan gina ho o kra se wo ko nua ba ma yi nu se bi oba wa wale na waye ne ho ade di na wo na wonu se ni nua ba ma bi awu amede na minim bibisa no no so kra so okwa yie na wo su ni se ni nua ba ma bi awu ti na sa no se no na ma na ko yi man pa shi so o fa de ho ewie an ana o kraw am fe o ko na so ntumi mo no so eti asamre ya fra obo amane na chese kofa awarija ye ba ya na emra oba yi no emna oba ya no ana me san se ama na sa so ko unu abe ma eyi ewo dominance aba ana na de ko she Odium prahui ewo odium do me abra enu na semuni me I mean me mention Neso. enti ebe na ohwe entem na I discard mama no a wase I mean me hono akoko hono akoko homa na ko homa na ama ne sen adawroma mampa cho ya tu ono ne la ohwe bia eduane esa boko hen na hawa wodi eja Edi abego. edi aba se bia enchina na se ada be shu to bibi ebi ado na me di na wanka sa we di adwuma amano ba cho na me ton fos nenti se adwuma enye nenti bros na ya na emitwa edi ade blocks ai ucha blocks ampa cho ani oh eno oba ne se wo mpe usika ti afede wo hwede ye keka kro na na fe awade ne ji nkensen kura and ase I mean me mono akohoma enti ma fama wo ma woni ne wo ma sen he pa cho enai akra ye osu obekun woni ne ba panyini ana one so emi enu ono to so mienu ampa cho ani enti enu amu na didi mu ana dia walija ye ne bai ema so no ande no ekoto o se wa enim ewo dominance is everything enti o so wa efrem emi aso kan
afemo eno so obema no kwai ene mehia mu enemu die bana ko bema aboa kramai ene nada ana fe aboa aponche en ada wo yire no so obema kwan na wo ne nada de ko bema knama na aponche ne nada emei yen kwa wo so hello kwajo hello wakati no ni musa mo friend de mo san friend now you didn't cast a choice so obema wo ne nada de obema ponche ana knama ne nada sa sabi tadua na wadi a mu manan no afedi adane ade fo ama no eti ena ye den enti ano me fra juma e bai amen kan be bibia emfa yankwa homa no so eja so bodum hello hello me pacho amoabini me pacho papa na ho te sei eno da dum bia ko na so e boko se de o kasa de o kasa da fom boko pa o sure woni papa bi e friend kwakuo kan Impachan, yes, please. What do me? What do waba me program so was some Nkomo say what friend it threaten say the see was shama no be ma yakuno no kura bi wom. Impachan, ya papa Mr. Kwaku kan. Madam, I have nothing to say. This man is a liar. Really? And I'm now in a class. I can't talk right now, please. You are in a class. Yes, please. Did abena abenya ho abeba ne edi Nkomo? Are you in the tertiary or SHS? Please, I'll call you after the class. Really? Yeah, I'll call you after the class. All right then. Thanks for your time anyway. Oh, you're welcome. Waso wa class enti class a wo sua de ne se na wo mu ensua de a e ma de enche be akwala bi su dem no classroom na akwala su dem. Oh, ya de wo mre mani pa bia madam ne ba wo kire na de ba no waje no akwala ni su eti wo de madam ne ba no besiwo na ye di asem no daddy kasa enti me free you because to akwala kra se wo be ka kire ni papa se wo papa is a liar no no kra no enkire obuo na wo de kasa na me wo mre mani pa me nya ho abotre dodo wo agongon wa na fe ne jana na sai that you can say enti me free you ma ba ye me ana me fek be se abwa knaman enfi efie me ema o metinem eni pa metinem be pa ntram wenko ene mprano eho ema obi enfi prano e ni pano enfi efie na bi mfa ema no enti ba fa mi yi ne ma ba so mfa nko mi yi bi so no mo yale latrek no ni akoma eyi media enso ebi enti na mo fra no hafa fun a omu video me ele pa mienu ana konso ameni ele ana omu video wo me ai eti anu na dia walija ye na aba se sa walija ye aba matina se egu esinkonya se awade egu nkuro ama yegu awade no enti emna me ye ano oyam amoko esa be egu emanim ema me frɛ ebra abije wo ba munyanya wo de wabra
waya meko hwiegu wanim ana be fra ayin se mama wo mu ache ama kondu ba do mu fe ye awalisem inti minyai enu so be ma na hwiam bitugu nanim dia ke be ka se emfa nkotum da bia esi awa hini ni di osole ana wo kama mema hwade oba ma de aye oba de aye be ma ya mokwato agu nani e ko kan ye na se ya wasem so be ma na ye bia ke be ka se abuse ani ya ma mi ni yanti bia na papa no oboa yo ya nko aje wo kan anti ono every actually eko what you said let me share enkwala no let me share wo am omu ya de paper ede ma so fa en say no enk atenti wanti mi fa pepa no aha me shem me shem me fem enti amen kan bi an fa she mu nam ko ye ju ma wo afrancho na me efe approve enu baba yire me ana la me adai ana mo so nim isana ojina ha no na ebe se mo kompa ha no mo ne ka ko mu ana na ano wojina mo ana so ndie na mere na ebe enfie be enu entertainment ntamo asay en ben oba o office them hwe enkwala umu inti pano se enfa emro o se waje pano atitim ehwe ensuo de aguso na ya mpa uji titi mu hwe ensuo ha se pano na ye ko ana tu wa hunu ai papa ti se wo no yire ndi awade na gu ai na wa ko no wode nkra ne koi mo frano ede akaba akope ana when wo no enche when also let me ansano o school ana pa enso enso na de osu obekun ono to so sen one also to ono hye mfimfin ama no no wa wie school we we no wie school ss na ai nje say school no so wo Yohana hwe no ana wo boa nimi fa wo chirade wo chirade na e bia nti wo class wo chirade enti na e beti na se ai bia wo adwumam me pa cho wo de adanse ni bi bai wo wen me pa cho so bi afre no enti anti mobi yana monya na mo friend IBJ o ba onu na dance ni ne wanya na yire no monya na mo fa ne mla ya ni emu sakwa adua papa ye buru ni hello ma oba pa hello oba pa ma he Pacho yana me pacho e frame of mami premier ni me adwuma Sompa TV so kuma se so am mpacho owura bia ba ha frɛ no kwaku okan pacho ni mo no ye pacha yo wo se wo ba kwaku amo kwadwa amo aben se wo beku no wa frɛ no phone so se de esi wa shaman no oba me yaku no saa asem no wo keka na ese udi wo mu kakra ene se wadawroma me busa se no kore de be papa yi ken wate ho asem
Me pa so se ne ni hu. Da bi so obo odi firi wo so a na di be wie oba ne so kwan a wo so wo ya momokotugu na ni ne nsem bebre eni wo wo idie ya so be isi obekuni na me busa so adaworoma wate ho asem Wate le ba ni si obekunu e pa nda tintina le ba ni si obekunu wo se wo ba na frɛ no se afrɛ no wo fo so atretin no se obekunu na wo frɛ no na o ka kire no na na bibi eteta no sha pa bo ma me ne e dey asam no so aka kire me papa yi me pa chai pacho gina so ma mi we jo kan sister say adentina akra ne ka bi me pa me me bia mu wa se nti ko di se bi di ni a wo de me ta ho no mo me da se pa ba pa nya mi sha da ben me pa wo de me ta ho mo ti ta cha de no me den ta me ka to se me ho ada mu bia na se bi bia teta no asam ne ria kwa ante na ho no mo na ante na no kra no ni oni ho na kwa na ne na wo ho no mo nti na ante na ka sanga ni ho nti asam ne kra ho mo ante na ye nta asam ni ye dai enye enti ya so ya kra no wa ma ya kra no emu de ya asam ni be so wo mu kwa ko sie a me sie ti ya kra no wa ma enti ya ma na ma di se ka ko ya ka ne ba kra no wa ma yo mi sister mpacho wada romanya botrema me da ben na ka benya ho abeba me ba so ese na asam no awa me papa mo ho no mo ti sam dem papa mama ni ni ma se da kra e di ba ho me da si bebre wai nyame abotrema yo ejo kan o ire so asem a wo kan no o se asem ma di kan de akoba bi dada wo mo fro kra wa ma me koi Emma umu ebe yi amo eno mo fra dance ni maye na ye hunu de be sense ejo kan se wo how pa wo de ba ene ne sei wada roma me help me de ba ene se we free na ene kui mi pie na sugun kra mama le sa koju am koju am ben ene nkrofo na chese se wo no wo ho be hye sompa etiefo ne adofo nsa se wo ba na sem a waka nti se wo pie na wa ma ye musa sa akoda no ampacho ye da se mu da opa me entete ho obra ye Fred Ansini no ma Mary yo oyini mda se ejo kan yo ye da nyankopon ase se ode sa asemi abedru ha sembia de dansini hu hia me pacho ma Mary enya dansini no ye ne Nkomo hello good afternoon bra na ja wa ba ye twen wa ye se wo san ko no kre minya ko frefri ma number ko abecho so kan ko mu chusu ma no so me gam chusu to bo anti ofre me no also ma twen me so mo konti so me share mo am di free on mo yo na ese ejo kan asem no wa kan na dia na wuni mu fa ho wadawroma the never say o ka ba mo ofie na ga mo sa ma ko chobalo mo obi na onya ko na ko na ba no na say kasa no ash na me say dedi o kan me feel ba ko na me feel ba ko no before say no no na ba na di o agiri obi odi fo na mo obi na ni pa ko na kasa e wo so ti before say masa unim so unim me uni pa ko me ye ana o kasa no o no wo soro to bo asne kasa bo ko so da bi ni kasa bo ko because man no so ahwe ye be ku say de ku ye bi wo asama no na so masa chat na chat so make sense because wa mu no wa say mu no na so we ya say ni a hwe kasa ye because in sa kasa ni ko so kasa chiro bi o ya so ba because uni mo bi a be hye ba bia na mo ye den hu say ajo kan ba no na eye call no say the phone the kasa e the phone the kasa ni number the friend na obi kasa so sa ko ko ye enya aboy ni potin ne kasa dabi nyo boy potin kasa ba say bi obi so be timi afofo no dia call no am say na for the boy no na dan for the boy no ane boy no
Never saw no boy no papa kan ba no ma contact na busa na ma na a confirm say no kre one of the phone ma boy me friend no sa friend back aba na sa pick here sa phone de kuto no boy no nchen sa de ko e tina che say no kre na papa na kan say call no buy call de ba so me wo ho am no after to na call no buy na man ka so osini ban la no Hey, omi enya ni pokora kasa number ankasa. Yo. Yebe free ha. Se a wanya bayi de Ghana for wiase nyina hu no. Ti ade a chena papa e koda no wansole a ne ba kwadwa mo aben. Se enye obi na si yenkum antwi. Ebo a esi ekon na no a ene odi ne tijije nchirima. Ah yeda ase. Why? Okay. Ma Mary na wo so. Ejo kan. Now so was some abeka peja onsa why the papa no FM amam papa cho amon frɛ Mr. Pipra ono so amele no ensamo eko na na mo de ko ho na e frɛ wanko ana se amon frɛ Pipra yan fra pepra sen ye bu so asem sa de no wanko bi ade na che se ko ana so man pele sa yi ekofi eja wo kai enkwala nan enam na wo no yire no wo ye no pasho ena walija ya ba de na sa wo ba we nkwa no wasoro osusu obeku adentia and c'est ça merci efie enu ba kon ewo amase edibinsu ana adam ponse ne wom emiensa ana we wa complete and me wi tato fence wall there be level power if you know so any ena wasensi ba kon so wen ewo dom dia mutimu yi there be ewo dom na se na dom na se dia ne die mean see I mean we ti ususu se bia enti anu nti na ada won kwala no wa ma mo hwe yes what am I to free if you want no more ana die any aman no so say yan kan no enya ya so no so and na if you want no more any no so eben asemuni naja o kan ye asemuni edinu awrade bo ame ye den na wo tu free fie ho wa wo fie no eden na wo tu free ho asab abrebi bian on na mede end kwa enu end na free fie ho no tese wo ha dan ai wasi fie mienu no nyina wo ha dan ama pa sho na oni oba na aja ya akotena wo fie so me say I say enukura ndi ka hu bi tu is no yaw na nkrakra no e de yesa if you know ama obi a enya ne de na say no akra no enkra no hwe ai o manam you know the any so ba ko wo gande school no if that o abuchiri o na hwe no o sister wa bruchiri ti do secondary school sister na be hwe no o na hwe no ah nyame nhira no ejo kan ma me musu asem kakra bi o we di mane ha latriki rododoe yede wo
Any na no. That's a Obane Casan on so onusu obi and crown so a horso. And once will be obviously on and head a beche. It Uban was young and out the own. Impu. Ubani de Ocean, Ubadi Ocean, sir. Because Minene Casanas on so a horse. You, Yame Quitao.